ayi baramukenyewe imyaka 20 nagumwe yarashwe saa 3:41 n'abaturage murenge wa Cyanza kwa karere ka Rubavu avuga ko ngo kumugabo ejo washize ahagana saa 4 mu nzego z'umutekano zaje umwe mu binjizaga ibicuruzwa mu Rwanda babika mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo agahita apfa ngo ubwo we n'abagenzi be bageragezaga kurwanya inzego z'umutekano. Twari twishe mu bishimbo bahise basohora igipanga batemagura imbunda twari turi kubireba bamutsinze hano mu magosi kandi hano basohotse mu nzu mu gusohoka mu kwakwiruka ari kuvuga ngo duhagarare yahise ashiramo urusasu ahita rurasa umwana wari uri hagati ariwe buriya wapfuye. Ubwo umubyeyi wa nyakwigendera Maniragaba Samuel yabonaga umurambo w'umwana we yafashwe n'agahinda n'ikiniga cyinshi nibwo guturika maze ararira. ayi baramukenyewe imyaka 20 nagumwe ayi we yarari umwana umwe ayi Maniragaba niho nandebye baje bari kwanga kumundarebaho we niho ndebye Yesu we ayi yarari umwana uyu n'uwundi mu yindi nzu ni mwumwe mu nzu buri umwana n'umwe we. Ubwo twaganiraga n'abasore bane bafashwe muri 20 binjizaga bicuruzwa mu Rwanda babikuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batwemereye ko ngo nyakwigendera barashwe bari kumwe nawe gusa ku rundi ruhande abaturage bitutumaga mu n'amatama n'uburakari bwinshi bagira bati wabyemera gute ko yaravuye mu kibaya k'abaturage bari batarajyama ko byabaye saa 2:30 wabyemera gute ko ina abaturage bagezaga na saa 4 batarajyama wabibwirwa niki ko yaravuye mu kibaya kandi abaturage bose bumvishe n'iryo sasu bagahita bifungira mu mazu n'abari bari hanze kandi ab'imizigo babafashe mu kumwica ndago narindi hano ariko tufite ikibazo kugira ngo nibo musirikari nibo muntu avuye muri Kongo akava muri Kongo akagera mu gihugu mu Rwanda rwacu kugira ngo umuntu amutsinde hano ni ikibazo. Dufite indera gahinda kugira ngo umuntu abe yavuye mu kibaya none agwe mu mago cyo dushanga umudukorera ubuvugizi byibuze baje barabarasirira mu kibaya niyo abanze babari nawe ndibaje hano tuba turi mu mago ushobora no kubura kugenda guca sibyo ugasanga barakurashe kandi uri umuntu usanzwe nose ubwo ko bamurashakira kare ntiwagira ngo undi muturage wenda usohoka mu nzu ziriya saha wenda agiye ngo kwihagarika ntabwo yari kumurasa. Ubwo itangazamakuru ryaganiraga na Ishimwe Pacifique umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yarisubije muri aya magambo agira ati hano turi muri Busigari ariko uriya muturage warashwe we n'uwo muri Ryabizige niho avuka niho yari yaturutse ntabwo yari wenyine ari kumwe n'abandi benshi hari abirutse ariko hari abandi bane bafashwe nabo bari bikoreye ibyo bacoraga. Inkuru twayimenye rero mu masaha y'ijoro ko hari abacoracora hano niko bitwa bari bavuye muri Kongo bikoreye n'ibyo bari bikoreye birahari. Ibyagaragaye ni imifuka igera ku 10 ya caguwa tukaba rero tubabwira ko bagerageza gukora ibindi bikorerwa mu gihugu bibahaye amahoro byubahirije amategeko kubera yuko ntabwo ari ubwa mbere bibaye ariko tukaba tukomeza gutanga ubwo butumwa wagiye we aba yarashwe kandi birumvikana inzego z'umutekano ziba nyine ziri maso zikurikirana ntago wamenya ngo abantu bikoreye ibiki mu ijoro utababona ariko abaturage bo tuba tubabwira ngo be kubigira akamenyero kuko bimeze nk'aho ari umuco. Uwo muyobozi w'akarere ka Rubavu akomeza avuga ko ngo icyatumye bajya gusura abaturage ari mu rwego rwo kubahumuriza ngo ndetse no gukora iperereza ku byabaye. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Uyu mubona rero muri aya mashusho yarindwanye kabuhariwe yazengereje cyane ingabo za M23 ndetse wakoreshaga imbunda ya machine gun. Amakuru rero atugezeho nuko yamaze guhitanwa n'ingabo za M23 ndetse bikavuga ko zamushwanyaguje umutwe. Uyu akaba yaguye rero mu mirwanire mere yahuje ingabo za M23 ndetse n'izi zise Wazalendo zifatanya n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi zaje mu butumwa bw'amahoro
mu burasirazuba bwa Kongo, imirwano yabereye mu midugudu ya Bishusha, Ishashe muri teritwari ya Masisi. Amakuru avaho imirwano yabereye nuko ingabo za M23 zarwanye kinyamwuga ndetse zigafata ibikoresho byinshi by'igisirikare cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse zishe benshi ba FARDC, Nyatura, Mai Mai ndetse n'indi mitwe. Inyuma yuko imirwano imaze iminsi irenga 3, impande zombi zihanganiye ku musozi wa Bwiza wo muri teritwari ya Masisi. Itariki 18 mu masaha y'urukerera nibwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagerageje kwataka ibirindiro by'ingabo za M23 zivuye mu cyerekezo cya Canga na Sake, ndetse zaje gusanga intare za Serambwe ziryamiye amajanja. Ibi byaviriyemo urupfu bamwe mu bakomeye muri izi ngabo za Wazalendo ndetse n'indi mitwe ifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'abarundi, abacancuro ba Wagner. Abo bose M23 ikabikomeje kubagarika ku kibuga cy'imirwano.